meya w'umujyi wari uhari nawe, so ni njye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere twari. Your Excellency, uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze. Oya, banza usubize ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka, ngomba no kugaruka kubibibutsa abari kubikora. Ubwo niko byagenze, Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo Twarakurikiranye. Yes sir. Twarakurikiranye aho wasubiyemo, aho narinze kubabwira mugasubirayo, mwari mwarakurikiranye. Twaramushatse mwari mwarakurikiranye n'icyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza urashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya. Ubona mutera ibibazo abandi bantu, nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. Naragenda habereka, mumara igihe mudakurikirana, ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister. Bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa, ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze. Ko byagenze gute kubera iki? Your Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko. 8 hashize amezi 4, sinzi ukuntu bara. Hashize amezi 4. Nibyo Your Excellency, twararangaye. We are sorry for that. Kurangara birimo iki? Mu buyobozi harimo allowance yo kurangara. Ntayo tufite. Wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara. Ntabwo ariko byakagenze, Your Excellency. Twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo. Kuki bigenda gutyo? Muba muri Your Excellency, aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara. Muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora. Akazi ibyo mushinzwe ni ibiki se? Mushinzwe ibiki? Mushinzwe kurangara gusa niko kazi? Ntabwo ari byo, Your Excellency. So ni munyumvire nk'ibi, ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngibi.